Težnja za interaktivnim odnosom očigledno postoji i moguća je kod rasprave u pojedinostima. Reč ima narodni poslanik, gospodin Mirko Čikiriz. Izvolite, samo se prijavite ponovo, gospodine Čikiriz, izvolite. Gospođo predsedavajuća, gospodine ministre, poštovane kolege i koleginice, mislim da bi trebali, makar prećutno, da postignemo dogovor da o jednom ovako važnom zakonu, koji je vrlo bitan jer se prvi put donosi od strane ove države, jer reguliše jednu značajnu materiju i odnosi se na veliki broj naših državljana, da treba ipak diskusiju da usmerimo u drugom pravcu. Ako postoji prvi put situacija u našoj zemlji da se sistemski i normativno zakonski bavimo dijasporom, to samim tim pokazuje da država nije bila sve do današnjeg dana ili do ovih dana ozbiljna u pogledu odnosa prema svojim državljanima koji žive van granica naše zemlje. Mi smo često, kada smo sretali naše iseljenike, posle razgovora sa njima zaključivali da je često njihov odnos iz druge države prema matici mnogo zreliji i odgovorniji i ozbiljniji od nas samih. Sama činjenica da je nekoliko stotina ili nekoliko hiljada udruženja, organizacija, asocijacija naših državljana koji žive van granica naše zemlje, a da država ništa do sada ozbiljno nije uradila u smislu njihovog organizovanja, pokazuje dosadašnji nemaran odnos matice prema svojim građanima van granica svoje zemlje. Nacrt zakona, a to ste mogli da vidite u obrazloženju, dobilo je 2400 udruženja, asocijacija, organizacija i uticajnih zainteresovanih pojedinaca za normativno uređenje ovog zakona. Ovaj zakon je naravno usaglašen i sa Kabinetom predsednika Republike, sa Ministarstvom spoljnih poslova, a dokaz da nije partijski zakon, i molim vas, molim sve kolege, pre svega iz Demokratske stranke Srbije, da ne prave dodatnu zabunu i onako dovoljno zbunjenoj dijaspori sa paušalnom tezom da je ovo partijski zakon. Da je partijski zakon, poslanici Srpskog pokreta obnove ne bi podneli 6 amandmana na taj zakon. Verovatno bismo seli unutar naše stranke, dogovorili kako zakon treba da ide, dogovorili sa koalicionim partnerima da oni ne podnose amandmane jer je to naš partijski zakon i onda ni naši koalicioni partneri ne bi podnosili amandmane ili izražavali određene sumnje u pogledu kvaliteta samog zakona. U uvodnom izlaganju, što su mnogi zaboravili, ministar je rekao da će, s obzirom da je podnet, evo ja mogu i fizički da pokažem, veliki broj amandmana na ovaj zakon, da će sve amandmane u dogovoru sa Vladom koji poboljšavaju ovaj zakon vrlo rado prihvatiti. I drugo, ako se govori o najvažnijim telima, znači Skupštini koju biraju naši ljudi van granica naše zemlje i o Savetu koji čine predsednik Republike, predsednik Vlade, ministar spoljnih poslova, ministar dijaspore, prosvete, kulture, vere, finansija, predsednik Izvršnog veća Pokrajine Vojvodine, predstavnik Srpske pravoslavne crkve, pa nećete valjda reći da su sve to kadrovi Srpskog pokreta obnove i da oni čine upravo tako važno telo. Zbog toga je zaista, naravno, sloboda govora omogućava svima da kažu šta hoće, ali mislim pre svega zbog tog osetljivog odnosa prema dijaspori koja je decenijama podeljena, zbunjena, dezorijentisana, ostavljena od matice, da mi u ovom visokom domu ne treba dodatno da zbunjujemo i onako dovoljno zbunjenu dijasporu. Da je ovo partijski zakon, Srpski pokret obnove bi pričao onome, dominantno onome o čemu smo pričali od 90. godine, o političkoj emigraciji posle 1945. godine. Međutim, u zakon tretira i političku emigraciju i ekonomsku emigraciju i takozvanu humanu emigraciju i emigraciju nastalu u ratovima bespotrebnim od 90. godine pa na ovamo. Naravno, i to je stranački stav,
Srpski pokret obnove ima emociju i jedina politička stranka u Srbiji, znači politička stranka sa liste za evropsku Srbiju, desna evropska Srbija koja ima odnos poštovanja prema ljudima koji su bili politički progonjeni, prema kojima je država ostvarivala i odvajala značajna finansijska sredstva za njihovo tajno praćenje, prisluškivanje, za nalaženje izvršilaca surovih ubica. Gospodin Jugović je pričao o Dragiši Kašikoviću i Srpski pokret obnove je i ustanovio nagradu Dragiša Kašiković. A kakav je odnos Matice prema, recimo, nagradi Dragiša Kašiković, pokazuje podatak da je jedna dobitnica nagrade, inače kandidat LDP-a za gradonačelnika Beograda, nije znala da izgovori prezime dodeljene nagrade. Ali, Srpski pokret obnove smatra da mi sa ovako sistemskim zakonom treba da počnemo da povezujemo dijasporu i Maticu. U tom delu očekujemo podršku svih, konstruktivnu, jer, kažem, nećete mi valjda reći da je predstavnik Srpske pravoslavne crkve kadar Srpskog pokreta obnove. Ja poslanike Demokratske stranke Srbije izuzetno poštujem. Mislim da su vrlo kvalitetni kadrovi, ali se ne slažem sa njihovom politikom. I ne mogu da razumem jučerašnju i današnju njihovu ostrašćenost i razjarenost. Pa i mi smo gubili izbore. Pa šta, bili smo 2 puta ispod cenzusa. Pa smo preživeli kao stranka. Preživećete i vi. Promenili ste kurs. Smatrate sada da je Slobodan Milošević imao dobre političke ciljeve, ali pogrešne metode. I da ako bi vama se pružila šansa da biste vi iste političke ciljeve samo sa drugačijim metodama ostvarili. I zbog toga ste sada u bloku sa Srpskom radikalnom strankom koja slično razmišlja kao vi, ako i treba da budete. Vaše je političko pravo da do 2000. godine budete monarhistička stranka, da kad se mi penjemo na Ravnu Goru vi idete u selo Ba, a da onda od 2000. postanete republikanska stranka. Vaše je pravo da vašeg predsjedničkog kandidata koji je dobio mandat za promene reklamirate da je to potomak Vojvode Mišića, nikad član Saveza komunista, monarhista, šta ja znam, šta sve ne, a onda najveći zaštitnik upravo oni koji su srpskoj političkoj emigraciji dolazili glave posle 1945. godine pa na ovo. Međutim, ja bih se vratio na ono šta je prethodilo ovom zakonu. Nacrt zakona, pored toga što je dobilo više od 2400 udruženja, organizacija i asocijacija, usaglašen je sa međunarodnim principima i standardima koje se odnose na položaj dijaspore. Onda osnovane su mnoge kancelarije za dijasporu pri lokalnim samoupravama. Srpski pokret obnove učestvuje u 30 i nešto posto vlasti u lokalnim samoupravama, ali ne u svih 100%. Posebno, znači, u lokalnim samoupravama gde ima najviše ljudi van granica naše zemlje, posebno u istočnoj Srbiji. Održana je druga konferencija srpskih asocijacija iz zemalja okruženja. Onda međunarodna konferencija o srpskoj dijaspori i razvoju matične države. Napravljen je na sajtu ministarstva, može da se vidi informativni priručnik za dijasporu. Otvoreno je niz javnih debata na temu srpska dijaspora, položaj, učešće i važnost za predstojeće izbore Evropskog parlamenta. Uručene su mnoge zahvalnice, knjige, udžbenici, finansirana izgradnja spomen ploče Milevi Marić Einstein u Cirihu, saradnja sa sportskim, kulturnim organizacijama. Do sada naši ljudi iz inostranstva kada dođu u Maticu nisu imali svoje ministarstvo, nisu imali u lokalnoj samoupravi kancelariju koje mogu da reše elementarna pitanja od važnosti, putne isprave, pravna pitanja, carinska pitanja itd. Bili su reketirani na svakom koraku, opljačkani sa zajmom za preporod Srbije, tražilo se od njih novac za ratove, mnogi su dolazili i ostavljali živote i u ovim zadnjim ratovima i ostajali bez prebijenog dolara koji je stican desetinama godina. Prema tome mi moramo, zaista moramo, kao što radi to
Irska, kao što radi Italija, kao što radi Nemačka, kao što radi Grčka, kao što rade zemlje u okruženju, kao što radi Hrvatska, ma kakvi odnosi između Hrvatske i Srbije u prošlosti bili. Moramo voditi jedan ozbiljan odnos prema dijaspori i moramo sistemski urediti te odnose. Da li je to što dijaspora sama bira svoje predstavnike u Skupštinu dijaspore, da li je to partijsko pitanje ili da li je to uticaj države na izbor njihovih delegata? Verujte da je mnogo sastanaka sa najuticajnijim organizacijama napravljeno i došlo se posle tih razgovora do zaključaka da oni naravno žele da se samo organizuju i da je to najbolje, da Matica ne treba da se meša u njihov izbor. A ovde se postavlja pitanje kakve su nadležnosti Skupštine izuzev ovih nadležnosti pobrojanih u zakonu. Pa ta Skupština naravno da ne može imati ni zakonodavnu, ni izvršnu, ni sudsku vlast, ni normativnu i tako dalje, ali je ona potrebna da definiše osnovne probleme dijaspore, da ih u saradnji sa Ministarstvom za dijasporu, Ministarstvom spoljnih poslova, svim ostalim ministarstvima i savetima, kroz državne organe rešava pre svega diplomatijom u dogovoru sa matičnim zemljama. Da li je to partijsko pitanje? Mi ne vidimo. Kažem da se zakon bavi isključivo političkom emigracijom, da članove saveta čine kadrovi Srpskog pokreta obnove, da Skupštinu bira glavni odbor Srpskog pokreta obnove, onda bi to stvarno bilo stranačko pitanje. Ovako, molim vas da se svi uozbiljimo, molim da svi kod rasprave o pojedinostima obrazlože svoje amandmane. Ja ću vam odmah reći, uopšte me ne interesuje stav političke stranke, moje. Glasaću da se dodeli, da se ustanovi nagrada Slobodan Jovanović. Mislim da je podnosilac amandmana podneo izvanredan amandman. Mislim da je to naš najznačajniji teoretičar politike, države i prava i postoje naravno značajni naši državljani, recimo Jovan Hadžić, koji je tada takođe iz dijaspore, jer je Vojvodina tada bila van granica Srbije, dao najznačajniji doprinos ustanovljenju normativnom države. U velikoj meri je pravio zakone po ugledu na tadašnje evropske zakone, na Napoleonov Kode civil, na nemački građanski zakonik, na austrijski građanski zakonik i svi oni koje je malo pre pobrojao gospodin Aleksandar Čotrić, i Dositej Obradović, i Vuk Karadžić, i Jovan Hadžić, i Mihajlo Obrenović, zbog toga što su bili desničari, patriote, zbog toga što su bili evropejci, imali su problema sa primitivcima u svojoj zemlji koji ništa nisu razumeli i koji su izvali strani špijuni. I danas možete mnoge da čujete da je Vuk Stefanović Karadžić upropastio srpski jezik, upropastio našu azbuku, bio austro-ugarski špijun i tako dalje. Molim vas da poseban odnos poštovanja imamo prema ljudima koji su dali veliki značaj obnovi srpske državnosti. Ne zaboravimo, u 19. veku kad u Srbiji nisu postojale škole, pre svega sa teritorije današnje Vojvodine, Austrije i Mađarske, mnogi školovani i učeni ljudi su došli u Srbiju da budu pisari, da budu učitelji, da budu prosvetitelji, ali zbog načina ponašanja, načina oblačenja, zbog drugačijih navika, nepismeni narod ih je sa prezirom zvao Nemačkari i Švabovija. Ali su Nemačkari postavili temelje naše nove srpske državnosti i kada pričamo o dijaspori, osjećamo u ime Srpskog pokreta obnove potrebu da se sa ove distance setimo Nemačkara, da se setimo tih ljudi koji su ostavili lagodne živote u Pešti, u Beču, u Novom Sadu, u Subotici i došli u ruralnu i nepismenu Srbiju nošeni najlepšim patriotskim pobudama. Šta želi ovaj zakon? Pa ako želimo da taj talas, ta reka obrazovanih, oni koji trebaju da budu nosioci srpske građanske, po nama desne, evropejske Srbije, ne nose svoju pamet i ne koriste je ni na istoku, ni na zapadu, ni na severu, ni na jugu našeg kontinenta, već ovde u Srbiji. Ja razumem verovatno da je ljude iz stranke koje sam pomenuo dodatno razjario i naš stav
o NATO paktu, ali sam zato malo pre i pomenuo generala Mihajlovića i rekao da i u onom momentu kad su saveznici bili totalno nepravedni prema njemu, to nije uticalo na kurs njegove politike. Zbog toga Srpski pokret obnove smatra da ako mi zaista želimo ekonomski da oporavimo zemlju, ako želimo zaista da budemo veliki deo porodice Evropske zajednice, da mi moramo ući u NATO pakt. I naravno, u raspravi o pojedinostima ovog zakona, Srpski pokret obnove će za sve amandmane koji po našem mišljenju i dubokom uverenju kvalitativno poboljšavaju ovaj zakon dati svoj glas. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik. Ne, molim vas, pa ne možete postavljati pitanje. Po Poslovniku, izvolite, gospodine.